Shalom. Parasma dita saluna paparatuga sinaga. Na hormati kami Ketua Cabang PPDSB Simalungun doon ng jajaran na. Na hormati kami Kamata Penasehat. Na hormati kami akan adyodo namin Paparatuga sinaga na hadir pertikano. Na hormati kami sa luhod na Paparatuga sinaga boru bere nasugui tujuh sada bersada. Na parjolo totong do kita mendok mau date dua mata dilata ala tileon tudi kita kahil pasok ngiri kita sian ganun ingan at tabi buita majupang di Partikiano di bagasan kesehatan doon las niroha dia kadamang do dainak saksone nang agka iwoton namin doon dainak molo di rumah dua tidak kenal maka tidak sayang. Karena tak sulit gerak kamu menadam. Jadi petadam maju diriku, Tuhamuna asa sulit kamu memfoto. Ya guar si danakku mangihut sinaga. Nama ngalapau menang nanahuara. Boru rajai, boru nabi tebulu, jong mau enang. Sasyatar sasyatar binuga sektor sama dagoy ba barang tukar cobe sektor amak kan kasama do bang udah ada nih tunggu pikir hono keselamatan kan ay anggo asal sesamo serdo ada yang pangarat to natutuy iteni lahir iteni mama dan anak ihani opat duduk bawah sadar bulu sadar benang makarasohotan siakangan karena nawar pohupu moro doain kata pagwar dan mangihuk be nga gwar na opung pertugi nah pertugi jadi moro dong si tugi sinaga direktur PMH nah hampir sarupa me saya tunggu ang giniba rakluan di Jakarta. Jadi saya derbe sudi nga karijo. Jadi songon jabatan mama karir au pesiu. Habis pesiu do be uno bulan lalu. Jadi anggo karijo kuna saya lengon jaksa. Sudi Indonesia ku kelilingi. Medan, NTT, Manado, Jawa, Kalimantan, keliling selama 30 tahun. Aleo no bulan na lalu, ba ala naong ponokulu, ba kesiuma sesuai do peraturan di pemerintah. Nah, ni jalok ka paso-paso, marite pihak kaulau ni, ay jauh kepala kejaksaan tinggi sampai malam terakhir. Kesa bersada staf ahli ni Jaksa Agung Pesiuma belum menang. Akadamang do dainang di samping ini sebagai kejabatan karir akasra ngai bodoh kamu 12 tahun mau nagabe panggonggomi manang na ketua umum di Sinaga sejak 2010 2022 lalu. Nah kemudian tahun 2010 lalu ipangidoka na marolong ni Roha kumpara ni Raja Lutung dotong ekon Sinaga ido septangan ikon ido kitua inna aru kitua ni kumpara si Raja Lutung sedunia na 2010 lalu. Jadi ada hamudo buah baju ni Raja Lutung ekon hamudo ada jauh nijo dari ketua Indonesia terus roha
dalam tu di do tas ngeruan do tas tolak migugo. PPTSB sejak 2010 sangat luar biasa perkembangan dan memuji diri dan buah-buah dari naik alai toto ikut patorango do asalam belga asalam tarudi kita songodiero naik kita namar sinagaw takas songon na binoto mura akadamang akabapaan iba na babato marbapa na maramarang kita paparito sinaga ay molo sebelum 2010 adong PPTSB on ay ulan ni Meda dodo di Jakarta lain ni dangadong bamunutong adok pe kahuta-huta batar song di mara aka namar syari-syarisan dangadong dope gaung na dangadong dope organisasi na segala macam. Sejak 2010 terpilih aku sebagai ketua Muhado pabelgahon PPTSB so dia do notasa labdarida hatoro pun ni kita namarhamarang do boruna nasa portidio itorido lau pikiran bagaimana mengembangkan sinagaon punguanon asal tarida asal tunggu masih tada dakola tarida nai buong masih tadaan sa desa Nawalo buong siya Natche buong siya Papua buong siya masih tadaan lima pikiran dakolan alanin sa horong masih tadaan ape kita sinaga na bulod natorok si Torok Pinopar maka sejak 2010 terpilih kami jadi ketua mulailah di situ kita kembangkan pembentukan aka cabang-cabang dibentuk masuli cabang-cabang ni punguan PPTSB di Sumatera Utara di Sulema provinsi. Jadi sampai sadarion nungma 152 cabang PPTSB se Indonesia. 10 ma provinsi. Ima nuaing jalaon sudah boydon saling berkomunikasi. Artinya mulai sian Aceh dosa tu Papua ngarong pungatta sinaga ngarong bepungatta adong nama saya Aceh aboy iboto par Papua adong nama saya Papua ngaboy iboto par Aceh suaksoni nang dua na lain artinya molotong adong pe sa tong-tongan ni poparani adong na hawapan adong akan kecelakaan ada sesuatu yang musibah di luar daripada daerahna kamu masih tolongan orang iberek KTP buru sinaga inna iberek KTP na pahutana Medan inna tori telepon tu Medan adong burut ta songonon alamat neson cek kamu jolo tohodon isiro napuna sagelle itori telepon iberek KTP na bah buruk kudo anak kudo itu manganggu kuna pola marsak kamu pos marhamu urus sami pe ipapon ubok kami pe hutarok kami pe Medan ini songolima nuai situasi ini hasada ni sinaga sisada dulu anak sisada dulu boru sisada arsak lo sisada lasneroka dia ke daerah-daerah na lepes ngon. Adong kana masa nung masih botoan. Na buy bantu, mo masih tolongan. Alana molo na julo ay kita pungat taw mo to adok pungon ala ni holan ni pesta do. Asa buy magdala jabbar. Isa siya kangan, isa siya pudan, jabbar yon. Ito pe. Sa batas ito pe. Jalan na taulahu pera dia ka pada datot ta suaksonen para betot tarhirai dope alai nuangi nuangon dangi binata sakkapi aro na boy si babelgaw ta sa tabalas rohani ta pertugasin lagi melalui ima pikirata sehingga sinagaw kita kembangkan tabay na kacabang nai tabay na kawilayan nai
asa tababalga asa sulit terhimpun sinaga to. Sonari nga tercatat di keanggotaan di Tugas Sinaga hampir 200,000 mahita. Di tercatat doon na naulo tupunguan, naulo mga KTP na sa Indonesia. Ang kuda roha lubi sara rubi nasay. Ay ulan ni Kabupaten Simalungun kasaras 20,000. Sinaga Kabupaten Simalungun doon dimulai Indonesia do saya kira bisa dimiliki dari 800,000. Artinya nuaing omma habal gaun di Sinaga buha mabayan na sa tabalas rohata pabalgahon akan nabuy si patubauta asa tabataruri taba semangat dia kahita sasama na marang-maranggi do ng kaburuta asa gabitaba paso-paso do at kalas ni Roha. Sa 10 tahun aleket pinatupa jala bodonon akalamang do dahinang mudatok pera para patodang maboto dope akita naman ang itiro ka marga na lain ay buhado sa buhay may marga sinagasunok kumpa na buhay adong yayasan na adong yayasan tanway yayasanon mangurupiak ka o parang Tugas Sinaga yang sangat miskin galing na adong rohana marsikola alehipeng na nangadong yayasan tangadong mangurupi mangalian ka semangat tua ka na malo dan na malo ka na berprestasi ya sabta mabuhay mabantu dospe na otik setiap tahun bergulir ron kurang lebih 75 halak setiap tahun harus setiap tahun maka melodongi para patron na perlu lapor hamuma melalui ketua sektor lapor hamu tu ketua cabang asa cabang menurut tu yayasan asa ditindaklanjuti dia itu tiap tahun dia tiap tahun jadi sedia pengi najulani arong ko ya kasinaga hita alay ikon tetek bersih pepunguan sebelah masih punguan bon bol pasuk pang karong kaparhebeng asa tadan tujo akong dan kabesiswen na di mana juli sanggadong baboy molodang badangadong olo sel 10 tahun olo rakyat aleng kuno ay ala nawadong gedung ta tarado gedung nito ga Sinaga sa Portillo di Medan balai pertemuan on balai hasil di balai pertemuan on diperuntuk kami untuk kelola yayasan na laho membantu-bantu kegiatan sosial senido. Jadi itu asa buhay tiap tahun. Buhay may tiap tahun. Itu orang wadang buhay na 75 yan. Mula buhay 200 salak karo. Kenapa tidak? Nga taro pila ka. Taro pa rin ito kasi na. Budang ko piyat ka na mali. Budang ko piyat ka sa taboto. Ya ka pelusok-pelusokan. Alay, sementara kemampuan. Itu pinabuhay. Dos niruhat na do. Bamulo buhay dito do. Reta o tababelga. Ahanang benot na musay. Asa do kasila. Asa buhay na ta. Tapadinggan. Artinya Sinaga sampai kapanpun mabuhay mangurubi aka nagali. Nung adong maripola PBDSBI ngadong berbuah takola tu pesta takola na manggulo jabar berbedai ala suju jabar di sepura do jabar di sakangan nangadong bay PPDSB ngabuhi manolong aka namali aka nasusah adong runwaing para 10 tahun ambulans ni Tugas Sinaga asa di kero aka pangarato may kugyo rohana ikon iswato di buwan na pasugit ngay jemputi terus di bandara ola bayar minyak do ya uang bensin ya do menggaji supir dan kumaneo be 7 juta sa rumah sakit molo na yung magbuko darudo
sudah 10 tahun. Inilah menjadi sesuatu yang selama ini kita bayangkan suatu waduh panas rohani kita sinago. Ya, asalas roh asa boy lam terida. Maka dengan adanya hal-hal seperti ini yang sudah terjadi, sudah kita nang sinaga atau rasulok di mana sinaga bedok na memang sinaga. Ya, nang mililay di sinaga, dawa toro mang naudok kono. Ay ang go kita na joluan sa sinaga di madali sa mangkopang. Sa jalang dang wala madok margana. Habis sinaga di mana? Akhirnya may layla. Anong pinuutok na wado tarsong di mara. Ang kunaing do, kalau baju pak sinaga ba ngato rin. May gugu tanganon ni Tiubi. Semangat madok sinaga. Ala nong ibereng semangat tak melalui persadaran tahun materi di dia. Alat sayudi, alat rohana. Dan tukat margana lai pengawlo ko peulo api dan mau sinaga ba. Tabu mo sinaga ngao mo di mo songon. Tang marga busa. Tang marga busa. Sina ngopat talak taray marga sinaga. Madadak di. Tapi tahu di medannya bang, sah di. Ada nasida, tadat di. Ala ni las ni rohani nasida. Di kamar marga sida. Sinaga itu rohani nasida. Nagabe among na. Babae no. Talason sinaga natabame. Ala ni dok. Baunang gabi ala na korupsi humarsu tu dah. Tapi pwede ko margasina, ganyan ko to, katsina ka, kulang ko ka, naman ko to ko ikarjo na ka. Masok ko to sinaga, ito maburlas ni Roro sinaga, unang pailaw, hindi ko datong ka. Tatak sa Roro na ayaw. Kuboto do aturan, kuboto para aturan. Ang ko na lo pailaw do, hulog ba nga ni. Barak si Jaloni, tangyawang rangi. Si Jaloni, alay, ni do. Kami mau menerima, asal membawa ya keberkahan, jangan memalukan marga sinaga. Kalau yang itu yang kau mau kau ikuti, kami silakan sinaga. Pasti saya akan menjaga nama baik sinaga. Sampai setahun deh, tiga imedanan akan sinaga semua termata. Ini naga bisa. Ima alani balgani persadatau. Dilihat Portigo. Molo tunga dokpe sa sadahalak saya orang kupe mang na mangisur pagilekod diri na. Ya, adong kupe kan na mangisur pagilekod diri na. Na naso makalomohon pebitis biol. Ula lasong di para batora. Awis buka-buka do mang. Kapora terbuka do hita. Adong go HSBB na tursedaison. Igati HSBB bahasa si madungut do. Ay mo bahasa bata na tunggu PPTSB. Bahasa di mana mampain HSBB. Ay mo na ketua mana? Tinggal roda tu pungan. Ibere nga mabudo ketua. Boy jadi dia. Ay sonado kay pungat ta do. Dangar produksi gulu to teso. Na pangurus halo jaun Lea ya. Bayar mo lo pangurus. Mo tuarok ka mo ketua sektor iso ngera. Ayalan ni hamura, olo di buraya karuasi, pangurus, kurang atau mengenai buah gitu lah, kedua sektor, ya aku berita, nabur bekerjunain nak, ya soal itu rak sudi, bunga nak kamarga do kena dia, ngabakoi, nah ulok di si, ada nglope di kita orang nah saya olo pageleng-geleng kot diri, tapi kita nggak berga. Kang marga bersama sudi itu hitan main ipuji ke marga dalai. Ala ni pesat perkembangan ni hasadot sinago. Sudi marga do mamusi. Ala ngorong gedung ta katorta taber kamu ngaya kamu turat ngaya kamu reha satu kistu tubuh napaso kita mamereng tubutai. Ina manas ni rohani. Sudi kita peperantu sinado akan dalai. Boy soni tababelga tugutai tabayan menjadi objek wisata ya tak pula marga sinaga berotusi marga nalai pengolorotusi marputo-puto ya rata-rata ro 15 juta setiap bulan dapat hasil dilapor na majagai orang akan kunjungan
tu lokasi tu kutai marfoto-foto, adong najiarah, adong akan marsiol-siol, 15 juta rata-rata tiap bulan. Ya. Tercatat doi jauh menjaga Islam. Na jujur. Mungkin mulu anak kita, mulu sama-sama kita, udah masih sawak kita kan? Ay, lo pukul ya, lo mukul to pukul na lo kan? Dan memang sudah pernah kita coba. Awalnya kita namar-hamaran gitu nih sendiri bilang berjaga. Ada yang hamai dok tu iba. Amang akapar sini ro pangarti ro pola liba manabu padigan dai du iba. So dong apa nama panari hunin na. Ya subir be. Ya subir be iparsuara. Alem ko jawon itaripa turu buku na. Nama buku na. Om malaporan na, om may kirim tubangin na. Las roha. Boyong payasun, boyak ka dia mabenak ka na dingkan. Ima, sa sitong na, kita namar sinagot. Ulala, amo ka praparapaton, nagkamura ron sa sarate. Lawa mo to, sali, jono do, hulan, pulang pergi, builo. Sa tong adokpe, sa tadahida, sa berikita. Jadi, nakulak kita sinagabi, parsaulihon so dia nong adong di bona pasawita aka margana lain bahkan turis pe ay bereng ala songoni baga ni lokasi ni tuwi dong kita kembangkan sejak top 70 alara top 70 na kula 2 meter kula 2000 meter deh kula tuwi lo nonggonoai nga 2,2 hektar lokasi tuwi dengan berbagai bangunan-bangunan dan ya penataan bunga-bunga yang bagus sehingga menjadi indah di lokasi itu kita. Buasa kon. Modus utapading ketu buha to rohatta mabain minat niya kapangarato makasiho di bona pasugid na. Asalan marlubba ma akapoparani manadda bona pasugid na jala makasiholi bona pasugid na. Itulah salah satu memang konsep yang saya pikirkan sebagai ketua umum, ya, sebagai ketua umum sonari nungamardala ni do dengan ngasudi kita memarasnya roha, ngasudi maparsaudion. Akadamang do dainang na 2022 na lalu karena saya sudah 3 periode jadi ketua umum. Artinya ipangido sudiro niyan aka cabang doon aka wilayah sa Portibion ikon lanjut opat tali ikon terus jadi ketua umum budok anak ko na nao na punasa marga sinago PPDS lo sudido ito na punasa artina ikon marga tisoring do asa denggap pung ano molo tung denggap pe natulog periodion madok mulai tara madok mulai alay ko benot to pergantian sa makibagak kita na marhamaranggi. Ido molo pungon na deket, ido molo pungon na ni halomohon asaw na ngadong pargulutan di hita marsugot. Molo to kurang pe marsugot na binani manang naisipin na jongjong para tapadinggan. Ay hita do so, hita do haduan, hita do sonar, ay milita do. Artina molo pungano na sa horas jaladinggan ikumargati son. Imanidok songot to kahita sude kana marhamaranggi maka mobes 2020 na lalu saya nang beketua Gabe di Leon Nasida tong songon penghargaan menjadi ketua Dewan Pembina ikut tonggo amang hamu dohot mga toy do patureon pungaton asal mubagak inna ang goido pa dosro hatta setuju mau sebagai pembina asa boy itong mga leon karoha do akan nasihat asa taba lamuli punguataw idok kadamang do dainang asa didok adong nuaing dita ketua Dewan Pembina jabatan di PPDSB na kujang pami di Parti Keno. Akadamang do dainang di perjalanan tiki do pasiun sonari
molora ditadamu ang giniba Insinyur Aliwongso. Insinyur Aliwongso Sinaga adalah salah satu anggota DPR RI, ngaha anggota DPR RI sian Dapil Sumut Tulu, sian daerah Taur, si Malungun, Kota Madia, si Dikalang, dan lain-lain. Alay 2 periode gagal, di mana Dang Dohot Dang Monang untuk Jakarta 2014-2010 siang. Beberapa waktu yang lalu, Roy mana madapoto nao, abang ketua umum au pidda nama Dapil Huinna, pidda tulia tu Jakarta. Basa pidda ho, ngalu jauh madal-dalan na di Hutata, Jakarta maju. Jadi dan itu dunibik ko jalan ngolabor tu Jakarta di Golkar di pusat ikonabang do manggatiao na lanjutkan Dapil Sumutol Noma Kartum Inna itu relate tu awampulo map kuning bahasa songonot so bukang ido neng jadi anggota DPR unang neng yuk ala nang odok pahopo ay mga pahopo pinagtawo na yung banikko ini pinagtawo rasaon nuang baho betul ini puaw neng berpolitik tahu abang asa dalam tabalga sinagaw alana sa labuy bersongodia pabalgaw nakka paparento ga sinagaon moro abang pasti dope kupikiro ni koboy monang anosianon asaboy aka tapature dope narbina domeket tu persadan itu ga sinagaw ima pangiduan ni ang giniba Insinyur Aliwongso ala ni bah niado sama jalur pinikiran majuang dia ang gusto ko nito pado mo ay nangarok pikiran ko ng berpolitik ako puno bapesyo man yan para pahupo mazoro ay alana baru lebih marpahupo ka nikko lebih na dalam perjalanan waktu untuk saya mau besta artinya Golkar nga medyo ngayon surat kayo baikon harus segera bekerja. Dong koordinasi do ak keluarga pinabuat to kay anak ko do inato soripada sok-sok ni nakita ka Sinaga toko-toko Sinaga sudah mendukung. Daw ang magketua ko borha mamo ba asaboy taba taruli tabalas roha ni kita Sinaga ay molodong isumuduan non anggota DPR RI songo silamot alas rohata adong isumut tulu adong isumut sada isumut total sampai tulu naraot inama kaudio ni mereka Sinaga ala nidok kadamang do dainang ya tuh matahe ala gugulo pipikiran sehat dobe ba atas seizin na keluarga ba nidalo ma aka nasehat niya kana tua sok ni nang kadongan-dongan nasian kantor menang nasian aka partai ujungna diterima maresmi ni calon temeba menjadi calon anggota legislatif DPR RI dari partai Golkar. Alanido akadamang do dainang dokonajaloy wado tehe Rama Joao marlaning-laning madapoto nakahanggit ko akapaparanto ga Sinaga asa di boto na sida alana do na tua moro manortorin na jolo maner serjo asa mangajak jadi di do rohako jolo babu ajo waktu kahanggit ko kay botok ko narok kami di dua di dia mada pilon songo dia do ni pion baru pe asa barani ba matariasot tu akka
dunga-dunga na light. Nandito ka namang do dahil nang nung hampir sa pulariyaw daw madabot to kakahita na marhamarangis. Si Malungon, kaudalani, piga-piga tempat sa Tujung Padang, ngalaw to BJ, ngalaw to Langkat, ngalaw to Sidika lang. Pabuahon, majupay kahita na marhamaranggi, bungon ni Bibitisbi. Jala, tumatay las rohana sida, lasian rohana, iharoronami, jala na sida, madok, ba sisa datang yang kita sangod dia asa saud na pinarsita asa lamtung bergana aduan pungat taon pungat tugas sinagon ima aka nabuy ku tanggap payani siya nakahita ng marhamaranggi na kujupahan alanilo kadamang do dahil ang nakalay nami boto nami haroron nami harorokku tu kutataw ala takas kuboto at torop dito na marhamaranggi di Parapaton sa Pedonggo kutatadok dua si Bagading adok dua panahatan adok dua parapat di Bulanda ala ni hita markasina garope na puna arajaw yusang si pangabulon ino haroroko sa kadamang do dayna napabuhon ni Piondo napabuhon rin sa Naondo agian di tayo rohan yan modus duruhatta dos rohan muna dalaho magorhaton sekaligus laho mandukung ay mo sa dukung muna do kalau mungkin laho jadi dang jadi belga sinagaw masa sa sauro belga sinagaw napabelgaw sinagaw ayaw nga pasiyo sebenarnya ay hulan majagay jabu pedo madadala ni na ina mapikiran alay ala ni holong na marsinagaw holong terus dang marna putus mamerik persadat tahun itu saya dong pe niat so dia man artinya mang ni olope nalahu calon anggota DPR RI dang dalam mga luluy ngol dang law mga luluy hepeng biaw lahu yaw sa di dang na mga luluy jabat biaw dang na mga luluy aka goar ayang goguar do artinya kasudah manada ang jabat pe kasudah manada adi ay ulala molo punguat do kita tugasina ka sa Portilyon sa sabang Marauke na manada ang mabor soksoni ng radyo alay sa sitong na so dia manabuno be benon asangkit boy patoreo nakahutata patoreo nakahita ka na marhamaranggi yari-yari marsugot ima nanay si pikiran molo dos rohatta dos ng tahita disakap ni rohanami molo tabay sada urdut tita diurdut nami na upatarya sa tuhamuna umma na ubabok kami tuhamu kadamang do dahilang kita na marhamaranggi asa hamuma junya parjulo aka kita na marhamaranggi mar si pabubuan tuaka todokta kita na sajabu kita na marhura buru asa boto colma asa lamtada colma asa yari marsugot morodung adok daftar calon tetap bulan nono keluar kita asa boy tarahan asa saur natapasita di 2024 Februari nanay rok di makadamang do dainang nahubabuan kita menutup pe na maglaning-laning sa unang bentuk ni at pangata sada horong ko na masyahulungan ala ni raho ni mudang ruhita na marhamaranggi nakik pudok nang maraniyaw tok kamarga na laylay do aka na dong pangisini puta para pato nakasiray manang dadiya jo yang gusto ruhita na marhamaranggi parjolo tina taryason aka nadong dipikiran alanima akadamang do dainang no pabotor pilita ba
pos haku nadong na di sunon wai bro adong suku-suku mo siap daw laho magbigay pertanyaan muna so dia masa saut aka sakapton los buy man yan hamuma maberitaon tu aka nalalay asa hamuma masubot na jadi buy dohonon songon tim mga napiga-piga halak na nang mangula di ari-ari berikup na muse songon lima harapan Panginoon nami Tuhan muna akahang ginami buru nami lain nami nadong di tempatong na orang dobi dia keketalangan nami ba marsi mapak kita alim beruntung adong doa ka suku-sukut do adong manang nasaran pendapat dia ka kita na marang-marang di na ibison siap do kami menanggapi kita berdiskusi. So ini makadamang do dainang nabulu orang basa ma tu MC protokol muse patpikyan oras.